Na konferenci bomo plesali za Confidence, danes tukaj na festivalu Živa pa bomo plesali za mir. Festival bi namreč naj obiskali tudi gostje iz Izraela, ki žal zaradi trenutnih razmer tega ne bodo mogli priti sem. Bomo pa predstavili njihov kratek video v drugem delu današnjega programa. Preden pa si ogledamo izbrane miniature prvega dne, pa bi rada imam še prijetno obveznost tukaj narediti in to je, da podelim listino Mete Vidmar, to se je področno priznanje javnega sklada za kulturne dejavnosti za izjemne dosežke na področju plesne umetnosti, ki ga letos prejme Jasmina Založnik. Jasmina vabimo vode. Jasmina, pri podelitvi pa bo mi pomagala strokovna spremljevalka regijskih plesnih revij in selektorica že 3 leta, to počne z mano in bo še naslednje leto, to je Mojca Kacjak. Tega nismo videli. Torej, to je ta listina, bo še pokazala Jasmina, ja? Okay. Jaz bom pa prebrala utemeljitev. Dr. Jasmina Založnik je dramaturginja, teatrologinja, recenzentka, kritičarka, producentka, angažirana piska, kuratorka, svetovalka, raziskovalka, umetniška sodelavka v domačem in mednarodnem polju. Svojo pot je pričela v Mladinskem kulturnem centru Maribor, nadaljevala na društvo Mesto žensk, kjer je prevzela vlogo producentke, in v zavodu Maska, ki je skrbela za koordinacijo izobraževalnih programov, ter jih kasneje tudi sama vodila. Leta 2011 se je priključila regionalni mreži Nomad Dance Academy, kjer aktivno soustvarja njene raznovrstne programe in uresničuje njeno poslanstvo. S pomočjo štipendije Ministrstva za kulturo je zaključila doktorski študij na oddelku za vizualno kulturo in filozofijo Univerze v Aberdeenu v Veliki Britaniji. Da se tako ne matram. Jasmina Založnik vztrajno, predano in angažirano z nenehnim poglabljanjem pogledov aktivno soustvarja kontekst sodobnega plesa in uprizoritvenih praks v Sloveniji in širše, pri čemer ne pozablja na neizbežno povezavo sodobnega plesa z drugimi umetniškimi disciplinami. Sledi njenega dela se opisujejo številne prakse in kontekste. Do leta 2019 je z Mojco Kacjak pripravljala festival Performa Platforma v Mariboru in je soiniciatorka in kuratorica Kofestivala, ki se v zadnjih nekaj letih razvil v najpomembnejši sodobno plesni festival v Sloveniji in ki se začne čez en teden v Kino Šiška, ne? Tam bomo spet gledali ples in uživali. Okay. Mlajši generaciji ustvarjalk in ustvarjalcem s svojim dramaturškim znanjem pomaga pri razvoju njihovih umetniških projektov. Z lucidnim in analitičnim pristopom, spodbudami, natančnostjo in vztrajnostjo, pod njenim dramaturškim vodenjem nastajajo izjemno raznolike predstave. Prepoznan avtorski podpis odlikujejo nove forme, estetski preboji, senzibilno motrenje gest, telesnih prezenc in izpiljen koreografsko-plesni jezik. Vse to so razlogi, da so predstave, pri katerih sodeluje, deležne nagrad in naklonjenega odziva stroke. Poglobljeno teoretsko in praktično znanje se razkriva in izpisuje tudi v njenih pisnih objavah. Prispevke objavlja v znanstvenih in teoretskih revijah doma in tujini. Uredila je več strokovnih publikacij in je članica uredniškega odbora revije Dialogi. Med drugim je tudi redna dopisnica za revijo Mentor, ki jo izdaja JSKD. S svojimi prispevki vselej znova navdušuje bralce in urednike, ki so si odločili, da ji postavijo redno rubriko portretov, ki dopolnjujejo prispevke namenjene teoretizaciji in refleksiji sodobnega plesa.
Jasmina Založnik prejema listino Mete Vidmar za izjemen prispevek k razvoju slovenske plesne umetnosti. Hvala, Jasmina. To je skrajšano. Tak, ampak treba je vedeti, kaj vse dela in še bo delala in tako. Tako da nič. Zdaj pa vas vabim, da si ogledamo prvi program plesnih miniatur in mi tukaj se plesalo za mir, mi pa prispevamo tudi dobre misli, ker si resnično želimo in verjamemo, da lahko plesna umetnost prispeva k miru okrog nas, na našem planetu.
odsotnost luči, obsežna in težka. Ker si izkusil temo, razumeš svetlo. Veš, da obstaja. Vse, kar vidiš in česar ne vidiš, je odvisno od tega, kaj poskušaš najti. Stvari ne vidimo takšne, kot so stvari same, temveč takšne, kot smo mi sami. Lahko se osredotočiš na temo ali na svetlobo.
Če želiš, da se stvari spremenijo, boš moral najprej spremeniti svojo perspektivo.
power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. Power of now is here now. Power of you and me is here to create magic on earth. Power of love is here now. Power of now is here now. Power of you and me is here to create magic on earth. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, and nurture you. Oh, the power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Power of love is here now. Power of now is here now. Power of you and me is here to create magic on earth. Power of love is here now. Power of now is here now. Power of you and me is here to create magic on earth. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, and let the earth hold you, take care of you, and nurture you. Power of now, power of you is here to create magic. Power of love, power of now, power of you is here to create magic. Have you ever heard this sound before? It's my absolute favorite sound, and it's been fascinating me for many years now. But I have never heard about it before, until I moved to this remote place by the lake.
I didn't know that the ice can create the most magical and otherworldly sounds. It excites my spirit, and during the last years I have spent many winter nights by the lake, listening and recording the sounds of the singing ice. These sounds can best be heard in the beginning of the winter, just as the lake has frozen to ice. As the surface of the ice gets thicker, it creates a strong tension in the ice, until it cracks. And as the cracks move fast over the ice, it creates these strong vibrations and sounds that can be heard many miles away. The sounds of the ice is different every winter, depending on how fast the ice grows and how much snow is covering the surface. The colder, the louder sounds. Being out on the ice when it sinks the most is a very special experience. If the ice cracks close to you, you can feel like a wall of vibration from the sounds, almost knocking you down. It's very powerful. And I have to admit that it feels a bit spooky to walk down to the ice in the nights, changing batteries in my sound recorder, while being surrounded by these loud, strange sounds. It's like the sound of an ancient spirit awakening under the ice, roaring out in the night. And the ice does not only make this magical music, it also creates a masterpiece on the ice.
je poseg. Linija prehajanja med miselnim in fizičnim prostorom. Zdravstveno razvijanje prostor. Koliko predstavite od časa, vodno prostorsko omejeno. Svoja linija gibanja sem si predstavila povsem drugačno, kot je bila ta v smisli. Zahteve frustrirajo telo in razum. Ta prostor se napišne kot nekakšen balon. Zvok hlač, nedefinirano toplo telo, s katerim ustvarjamo. Tvoj partner ne rabi biti tvoj prijatelj. Včasih telesa sploh niso vaša. Sebe nisem nikoli definirala kot predmet. Premikajoča se gmota telesa. Ne znam razložiti zakaj. Nikoli videli slik, o katerih pravijo, da povedo več kot 1000 besed. Ples z zaprtimi očmi mi je omogočil nekaj.